Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyarugenge ubwo imodoka ikoze impanuka ikica umuntu umwe abandi bagakomereka. Uyu muntu ntabwo turamenya nimba yapfuye, ariko biragaragara nkaho yapfuye mu gihe ambulance ziri kuza gukora ubutabazi bw'ibanze. Nta bisubizo bya muganga bigaragaza ko yapfuye, ubwo narashiramo umwuka mu gihe afite 90% kuba yakira, cyangwa akaba afite 90% kuba yapfa. Ni ukuvuga ngo muri rusange impanuka yabereye umuhanda 225 uva 12 ugana 15 nk'ahitwa Free Zone. Ahangaha haba amasitoke y'ibintu bigiye bitandukanye cyangwa amasitowa. Ni mu gihe ino mpanuka yabaye saa 4 z'amanywa z'igicamunsi tariki 10/29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Iyi mpanuka yahitanye umuntu umwe, ariko ntago arapfa. Ntago biratangazwa nimba yapfuye cyangwa ari buze gupfa. Ni mu gihe ino modoka imwe yaganaga 15 indi igana 12 nibyo byacekeneraga mu muhanda hagati. No kuvuga ngo yari ikamyo igiye gupakurura ibyo kurya. Iyi modoka yari Tanzania, yari mu bwoko bwa LAAT. Oh my god, ubwo ngubwo rero iyi modoka iba irayikubise, ikubita indi modoka, umuntu ahita akomerekeramo, undi bikekwaho ko yitabye Imana, ariko ntabwo ibisubizo bya muganga birasohoka. Iyi ni incamake y'amakuru rero ngiye kwibagezaho, nitwurinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Iyo nkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyarugenge. Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo n'imodoka iri mu bwoko bwa Coaster, aho bigonganiye hano Free Zone. Nibabwira Free Zone, mu utazi Free Zone ni hano hahariwe inganda babika ibintu byinshi cyangwa hakorerwa ibintu bitandukanye. Uno muhanda zagonganiyemo ni umuhanda 275. ubwo byabanje guca cyane hepfo mu muhanda nababwiye, ubwo nashyiragamo incamake. Ni mu gihe ino modoka yagonze umuntu umwe, undi arakomereka. Nuvuga ngo yagonze abantu babiri bo nta kintu babaye, ahubwo bari muri Coaster mo imbere nibo bagize ikibazo, ibirahure bibikubitaho, bamwe barakomereka, abandi bajyanye kwa muganga. Mu gihe ambulance yari iri aho ngaho iri gukorera abo bantu ubuvuzi bw'ibanze, nkuko bagushyiraho serumu cyangwa bomboni, cyangwa uri kuva amaraso bakabasha gukama igisebe cyawe bagashyiraho igipfuko. Ni mu gihe ibi byatangajwe, cyangwa aya mahano yabaye saa 4 z'amanywa tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. ukwezi no kwa gatandatu. Reka rero tubandanye, tubanze tubabwire ino mihanda uburyo imeze. Ese ino mihanda kuki ikunze kuberaho impanuka? Ese kuki iyi mihanda yiganjemo amakamyo menshi? Ese no kubera iki ino mihanda ikunze kubamo ambutiyazi nyinshi? Ese no kubera iki ino mihanda ari ihuriro ry'ibinyabiziga bitandukanye? Mwibuke yuko uno muhanda uhuza Uganda n'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo amakamyo yose ava muri Uganda araza akafata kuno muhanda wa 12 cyangwa 15. Wibuke yuko uyu muhanda ni ihuriro ry'ibihugu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu uyu muhanda uba uba urimo ibinyabiziga byinshi, uba wiganjemo amakamyo, cyane cyane nta makamyo aho aparikwa ahantu hitwa Imbandazi cyangwa aho hitwa Kabuga. Mu gihe ano makamyo ahaguruka ari menshi, rero hari igihe biba bitari byiza, cyangwa ikamyo ibura balance ikahita igonga indi. Mbega uyu munsi nayo makuru yiriwe mu Rwanda, niyo manuka yonyine yabereye mu Rwanda. Ahantu hose twacekinze, kereka indi manuka iri buze kuba nyuma y'indeho, nayo turaza kuyibasobanurira. Ariko ubu ngubu mu isi yose cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda niyo manuka yonyine yongeye kumvikana. Mu isi hanze badushyiriyeho indi nkuru naho impanuka zahabereye, nabwo muraza kubisaba kuri Kidasamura Movie. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo, watwandikira kuri ya nimero yacu ya WhatsApp 0788602885. ushaka gutanga igitekerezo, ushaka kutwiyungaho muri rusange, wahamagara ino nimero tukagufasha. Cyangwa uramutse ugize ikibazo nk'umuturanyi wawe abyutse yapfuye ariko ukabamenye wamwishe, waduhamagara kuri iyo nimero tukaza tugashaka ubutabazi, cyangwa tugahamagara ubugenzacyaha bukaza bugakurikirana icyo kibazo. Ni mu gihe Kidasamura Movie ari umukozi wanyu. Kidasamura Movie ni umukozi w'abaturage, ni umukozi w'abaturage muri rusange.
rusange ureberera abaturage ubahesha ubutabera cyangwa ubwisanzure. Muhawe ikaze rero kuri Kidasamura Movie, cyane cyane wakoze subscribe. Mbanje kukubwira ngo warakoze, Imana igikurinda igisubiza aho ukuye. Naho utarakora subscribe, ukora subscribe kubera yuko nta mafaranga bisaba, ariko nukora subscribe biranagufasha kujya umenya amakuru yo mu Rwanda cyangwa amakuru yo mu isi yose. Gukonda subscribe nta gihombo kirimo, ahubwo gukanda subscribe ni inyungu zanyu muri rusange. Ni mu gihe ukanze subscribe tugashyiraho video utubona notification ikumenyesha yuko Kidasamura Movie uploadinze, mukayita uhabwa video ukayireba, ukareba ibigezweho cyangwa ukareba utuntu twiza cyane Kidasamura aba yabateguriye. So mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde, baho umugisha, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Murakoze cyane, mujye mubana.